Talama si tamu sule paiman si dupa kaboro lante penanda bisaran na po matua umpamatan na pena ulendo i channel YouTube IKB Bahasa Toraja. Ya tu kadana po matua la tabasa sia tanannung lan atu ya te dia dalam mai Efesus pasal 2 angka misa saya la 0. Efesus pasal 2 angka misa saya la 0. Apa dolo la tabasa sia tanannung tu kadana po matua mai ko minta peta dapat tunduan na po matua la untandai patu borong na tama sambayang. Kaleki sia katuangki opuangki sorong tama lisu pala mimenda di kurean sumangaki untan tata siki tu dona mintu pak kabarok mi sia kamakuasan mi kita rima sia ki perasailan katuangki. Pade pagari kani dia memintu salah budangki puang angki si pato ombasa isia unanung itu diona kadami. Ya laki nanungi sia laki base tu kadami. Opuang pe nama salo pamasiang ita matangaki papattakan ni ompo gawi. Lan sangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Belanna kita te panampana ki na padadi ki lan Kristus Yesu la umpogau kameloan tu na parandan dolo mo puang matua kumua antakari tutui tumintu na to. Belanna kita te panampana ki na padadi ki lan Kristus Yesu la umpogau kameloan tu na parandan dolo mo puang matua kumua antakari tutui itu mintu na to. Efesus pasal 2 angka 10. Oko bendo, anna serek bangasya mo ya te apa aku pake. Sarona misa to mangurah lako padanna. Ia tu yan na to umpabu tu misa pekutana. Dio mai sang bainena ba tu solana kumua. Umbara muni nalli sia panggaraga umbara ni tu apa ya tu sia umbadukara mukua umpaki batonan na kumua panggaraga melo siaraka sia mukari tutui melo siaraka ke mupake tu apa iya to siulu tu dipakaborok lan puang Yesu pak basantalan atu ya te ulendui Rasul Paulus nani puang matua umpangadai sia umpai sanni itu kombongan diotondok Efesus kumua. Ia to nadolona ia tuto Efesus tomatemo belanna tuo lan kasalan bak tu dosa. Ya moto katuan ia to bak tu ia tu katuan na to Efesus tuo unturu ka morayan lino sia pena kadake. Apabila na kamamasian sia kamasokanan na puang matua. Anna ditambai sia dipatuo sule si sola puang Yesu la untarima katuan selakona lan kadatuan na batu lan surgan na puang matua. Yamoto na lamendadi misa pasanan sia petamba lakotau ia tomai tu la tuo makaritu tu umpogau kameloan sia katonganan na puang matua. Silu kaborok lan puang Yesu Kristus. Ulendu iduka te kadan na puang matua tu tabasa lan atu ya te. Nani puang matua umpakilalaki sia untambai ki solanasang. La ulolangan katuanta susi tu inang sipatun na siamo. Misa tomak patongan lako puang matua lan puang Yesu Kristus. Yaitu kita te to dipadadi ki lan puang Yesu. Ya moto ana ia tu tangata pena anta buangan kada siapa enggauranta inang latontong latalolangan lan makari tutu umpogau melona. Sia umpato yang kale diomai tanga sia gau kadake. Amin. Rampoin deta tu kadan na puang matua ki pelambira lako kita solanasang. Tonton ki palaku kumua ta subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian ni lako sang baineta. Kure sumanga puang tontong umpas sakeki.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.